Rirarĩ igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo 2,734 yunivasĩtĩ-inĩ wa Embu mũthenya wa ira, arutwo magĩkũngũĩra ũhotani na wĩrutĩri wao wa mĩaka ĩna. Gatagatĩ-inĩ ka arutwo aya, ũmwe wao ararĩ Richard Mbũgua, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 24 na ũrĩa ũrahumbirwo thũmbĩ ya mathomo ma ICT thutha wa mĩaka 4 ya gwĩtungumania. Mbũgua ũrĩa waingĩrire yunivasĩtĩ mwaka wa 2022 akoretwo akĩruta wĩra wa gũcina na kwendia mbembe barabara-inĩ ya Mama Ngina taũni-inĩ ya Embu. Na thutha wa kũhumbwo thũmbĩ, Mbũgua aracokire harĩa atũire arutĩire wĩra wake wa gũcina mbembe, no na thengia wa gũkorwo arĩ mũthenya wa gũkũngũĩra, Mbũgua augĩte wĩra wake no nginya ũthiĩ na mbere kuona ũramũririkania thabarĩ ndaya ĩrĩa akoretwo agereire angĩgakinya haha. Imekuwa ngumu, si rahisi kuamka asubuhi kusoma wakati wa mtihani na saa zingine una pesa, unahitaji kuja kazi. Haijakuwa rahisi but cha muhimu huko campus, masomo kujisomea utajitahidi, but ukikosa chakula hasa itakuwa challenge. So imekuwa ngumu, but hii kazi imenisaidia, imenishikilia at least kidogo tu, ikanipea hope ya kumaliza shule na hiyo nguvu. Mbũgua arauga athundũrire rĩciria rĩrĩ rĩa gũcina mbembe thutha wa kuona arĩ na mathaa maingĩ atarĩ kĩrathi, kuona mathomo make nĩ manyagĩtio na kũmũhe ihinda rĩa gũthiĩ thoko kũgũra mbembe na gũcoka gũcina. Nilikuwa nafanya IT, Bachelor of Science in IT. Na mkanga mapema sana ndo niweze kubalance masomo. Naamka saa 10 naenda kutafuta mahindi. Kama kuna klasi ya saa 1 naenda saa 1 class. So huko masomo ni kupanga tu timetable yako, nikitoka kazi naenda nafanya research kidogo huko library. Naenda kwa nyumba. So unaweza kubalance. Rongori ndio nafanya kazi vizuri kwa sababu niko free wakati wote. Batata nikiwa shule huwa nang'ang'ana na kuja tu. Aratarĩria atĩ biacara yambĩrĩire ĩrĩ nini ĩgĩkũra na gũtuĩka kĩhumo kĩa ũboco wake, o ũndũ ũmwe na kĩhumo kĩa bithi yake, na akahota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, ũndũ ũrĩa waheire nyina mweke wa kũrera ciana iria ingĩ maciaranĩirwo nacio. Kwa nikifanya hii kazi imekuwa ikinisaidia kulipa rent na food, wazazi wakisimamia fee na bado help, kwa sababu sasa kuna watoto wengine wamenifuata nyuma, so wazazi walikuwa na majukumu kubwa sana. Kũringana na Mbũgua, andũ aingĩ arĩa mamũgũragĩra mbembe ciake matiramenyaga ararĩ mũrutwo wa yunivasĩtĩ, makĩyumĩria kũmũkũngũĩra na nginya kũmũgũrĩra keki. Ndio nimekuwa nikifanya kazi kutoka hiyo siku, na nashukuru customer wangu wote, Mungu awabariki sana. Wao ndio wamenishikilia akafanya nifike hadi hapa. Kazi yao ningekuwa nimekufa roho. Nawashukuru sana. Ni part of my success, ndio maana nikaamua kuja kuenjoy na wao leo. Hii ndio wamekuwa akinibaia tukule na wao tuenjoy. Na tukasema hii siku lazima tutakuwa pamoja na yeye ndio tuweze kufurahia. This is a big achievement for someone who has been hustling and at the same time ako kwa class. It is not easy. Mwena-inĩ wake nyina wa Ngũi Mbũgua akiuga aihũrĩtwo nĩ gĩkeno kuona mwana wake wa mbere nĩ arĩkĩtie kũhumbwo thũmbĩ, akĩmũgana ta mũndũ mwĩrutĩri wĩra wake wega kuona ambĩrĩirie wĩra ũyũ o tene. Amekuwa kijana mnyenyekevu, mwenye nidhamu tangu akiwa mdogo. Akiwa high school alianza tu kuwa na hii bidii. Amewahi hata uza hii mahindi akiwa high school wakati amefunga shule. Sasa wakati alipita nilimleta hapa, aliitwa hapa Embu, nikamleta 2022. Na after kukaa muda kidogo, juu hajazoea kukaa bila kufanya kazi. Na tena alikuwa naona niko na mzigo ingine, nilikuwa by then na kijana mwingine second born. Alikuwa bado high school na third born msichana. Akaona aanze hii kazi, akanipigia simu, akaniambia nimsaidie pesa kidogo kuanza hii kazi na nikamtumia. Rĩu Mbũgua agĩikia ihoya kũrĩ andũ a wendi mwega kũmũhe wĩra ũrĩa athomeire nĩguo akinyanĩrie cioneki ciake. Ningeomba kama kuna mtu anaweza nipea kazi yenye nimesomea ama yoyote ile
anaweza nipea. Mimi sasa niko na degree ya IT. Mtu anaweza kuwa na kazi anaweza nipea. Na naweza omba hiyo tu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa Ndirangu.